Gusto ka ba mukaon og crispy fried chicken na affordable lang sa atong bulsa ug ready to eat na? Naapay ilahang gravy na puwerte sa kalamig sa timplada. Nasab sila'y tuyo kung gusto ka. Mga buutan og lovely sab sila, muatiman og mga customers. Mga gwapo og gwapa sab ang tindiro og tindira. Og dili lang kay crispy chicken lang ang available nila. Aduna sab kay lain kapilian, affordable lang sab og lami sab gihapon. Kaayo kaunon sama ni ani. Located running nga branch ang Crispy King dinhi sa Ochoa Avenue, Butuan City. Unahan lang gamay sa Rose Bakery. Kung gikan ka sa Tecalo Street or sa crossing mismo, unahan lang gamay ang Crispy King sa Motor Ace Building. So, unsa pay inyong gilangan? Basin unya kag mahutdan. At tuana, palit na! Crispy King!